tu kira cop dia ke sarkar agni bakane ke GK tenalang buta tinggi ni apa yang nak fi keteng pasem nomor long shu ni le umat ele no konsudo ramang MP no kini kicing krem pi ko ki patma pat ni krem shim kabu lani hijack kumbang utau sama dalam negaseng kongres the voice of the people party hijack lani kalau rentuk cuborno ya kani ka puram kebagai GF ke Green Tech Foundation kani benio ko ki patma dalam the voice of the people party kita negaseng kini apa kini di sama kami bang Syafran bang Bang bentuk no itu projek Lombong Ring bang Iwan Cak kesorkar kampat yau Laiski Samski kini di sama gerakan terat dan nanti kipat pak don ruti kibom hana pratali no kiman chong ke BPP senuja kari sumshan polisi so ngaku ada today na juga download ya gitu di bapun kenal yani bagi dan kample ban batai ya patpa ya kene gamat hagani kapor ke pemerintah habang inglai kren kay gimat kibang Turki lani gitaran issues niya wa ten pareng nilai kren bagaimana domru kecil kren syafang kini kecil kembali lagi Ausdam Arhulai awak sorkar kapan pendem Haupnai September Arhulai kalau tahu ke expert committee bagi expert committee kalau summit yang report siapa sorkar Haupnai Jun Arajar Arhusan ke Shimpor yang ke sorkar bahkan puli yang katakan report ke orang mereka kia palat ada kesin ke meningkong malah tahu ya ke jimbet jibiang jogaan dekat kilo hari ini kecelah kecil hari ini kilo ya ke jibiang jogaan malah dan berterikam tentang hapok kesorkan MDE bagi tahu kilo ya kata recommendation jom ke expert committee ini keren panggil semutu panggil keren panggil tai apa assembly voice of the people party mata kung ginongelang nilai keren anwat kilap kilimti dan arti kicik pengkat di jumi hakim ini mata ni ke recommendation lalai ke cimpamla juga sorkar banten kala kawai kalong kisang banten thame te abangi i bagani tang kicik pengpihik ni nyaro alai ke jadi ini kena itang kecing pipi kecing pentami kau di papa nomor kata ada kuat ken bagi kipat pak ini yo yang kecing syai kecing sloto tapi piang balai ini persya nala syukur syalat dan mentah gini kisama kisang balik training nak mentah bagi train kita kispa ini persya kayak bagi kuat kalau kayak bagi nanglam jam the voice of the people party di dalam kecing berkat ke jongki kalau yem kelat bagi day kejat meriu tiplay kata bagi ketumrai ke sini yem kelat bagi day ru kejat meriu ke badan abor ke pura ngadi ukon kasih ngatim dia laga jam na kemai larbiang ke dostur ngatim larbiang ke cingit nyamru ngatim larbiang ke cing sakri play ngatim dia laga jam na kemai ngasutuna panabang manhorak dia laga jam na kemai kamu kalau besutuna apa paidin syekita jeye kiberim syafang kejat riu kasih ke cing tidak nomor kata-kata ngimlah ban pediang yaki AJ di balora ke jinjat ya ke jat riu ban ikon samla ke jin kaya ke bani kuat ke dia belong ke jintai ke jinta jadi ikon samla ke dia belong ponsin akan mariang pada ke jaga ke basyan lani ke safe and meramban ke bani orang tin tarik ngimlah ban expose lani ban syak ikon di jadi bagi trai di jaga ke basyan kini mata di pensarong ini yang kita di 5-star hotel, di 7-star hotel, di Taj
Ki match kila ban mi hadin ro. Po nong stoy ngala kren. Along. Bagani ka sarkar banta. Pan pinbi iki pajba. Oh. Kila le simon ke ye. Jings ngo khan. Batin yo peni ko for historic decision. Historic moment. Oh, kapan sa jing mau sudah kacing le jong gini. Penbena bagai kasih, ten kasih garu kanlong no ka official language apostil historic decision. Hadu prasnam kasimpore pi tangban pelong official language ya prasnam tam pilasensyar tang mapin pelong official language ya ka kasih bat garu. Tapi kami linti kumnogin ke sarkar India kan penrung yang tinggi ke schedule apa tang mapiru hadu minta bidang penrung bat kataru kadai namarba nom ailat ya kan ke VPP ban penhi patpa tang sudan jengki malumala persang ban penhi kamno oh ban penso tenat hana mentangin wat ya kan origin jadi kasih origin jadi garu nanno kimi. Oh, kibri jengkite lasngo hing bate. Ani kanika sarkar jengkite kepada kuasa pi banwat ya ketenrai kepada kuasa ti banwat ya ketenrai jungi. Mrei hagatogas ni apo nong stonyong kata kamlong kepada kirki ini bantip satip suki rumlelehi nang nongiwan. Kom kejat birokrasi lani kom kigaro ndai ke bagi dan kam bantip kerti kom kejat penri kolong sapang uni upatri rai te wei uni upatri rai ubra yolot iki kam hagani kejela gajingi wat ya dikam kibedi bagi development bala pentri kam yang kita ki school eklavia school kibedi ki school mission sini bagi bor kibahlor kadang kacingong ba kacingwan kita hakra jeli tourism om kom kita industry players kare kom ta umang ka ye subject tourism apa ini kita jing benar ke sarkar orang project tourism kita prepare agar ini jela ke jogi Mengkong, apa nampak, apa kami? Waranggut, bagaimana doncingkan? Begini kita benoi, kita try mulu. Ini kita benoi, kita kawan sama, kita bentar apa tourism. Ini kita benoi, senang kita bentar apa tourism. Ini solusi begini, solusi banyak. Begini. Iski project pagsoka ka wala. Tapi no teman tani ka hespa. Tapi no teman tani kita ki corporate. Di bawah ni sakar jala pandono eka hok ka jonga ka jompi. Abang kapet, abang ini kita scheme kita prepare. So si benar